Ia whaamalo se wha maua le malelangi ma le nei asa ia Samoa, mai se fo i la tau o lo whaafonga mai atu nu mau ma vaenga ese uma o le nei lalangi ia whaatasi mai le susunga ia Russell Young mai mai Samoa ia o se tasi fo i o tangata mua i le nei matata o le whaatawina atu po le marketina o meka o real estate po fanua po fale i Samoa o se tasi o se alo mua le o Samoa ua faia le matata ai mai se lava i le manaonga whaapitoa i le tupale o manaonga whaapitoa o na ia o se alo mua e iai manaonga whaapitoa ua iai se pisinisi lea o le whaatawina ma le marketina mo mea o me tau fale real estate. So o Russell o se real estate agent i Samoa a e mana o mia se sosoani i le whaatawina o whanua po se whaatawina mai fo i o se fale. E te mana o mia o loo a manoa Russell malana businessi. If you need a real estate agent in Samoa, Russell is a real estate agent. For our English speaking, Russell is the first one with special needs who has a business for real estate to market, to buy from, and to buy to buy real estate. So waya fatasi mai raso mo ile nei aso o se special o se special pakakanwanga le nei. I am so proud to have Russell with us. Ese le papitole nei ta fatata noanga awa e learn mai fo ia tato ai mai se fo i tato ele ai ni manaonga whapitoa. But if we look at Russell, he is such o te pataita ika lea e mai se fo i tato ele ni manaonga whapitoa le awan e iai se excuse. So I am so proud to have Russell with us. Fatatanuanga le nei aso ma le James Stock. Ia, lea la atu watu leva no ia Russell. E whai eisi ka introduction a Russell po. Fea e te sa wai, te sumayai. Po le afo le matua o lo wolanga o lo e iai nei. Ea o te whatalo whatu tato watu no uile. Nei tu lao la uli a matu Samoa nei. Ea peo no tau sila fia. Ea o te latu la fio ana le o vayusu. Ia le tau le tu malo faleata no mela lua. Le tu malo whapalo tau faleata no mela lua. Ia, whaftai lava wana mo le avanoa. O le nei avanoa se avanoa ta ua se avanoa wha aulo fo ilele. E ao na whamanino ai fo ile atu nuu le tūlanga fo i e peona i eila pisinisi. Ma le avea ai fo i o se tangata e whatau atu whanua po mea tō tino a tangata fo i o mana o whatau ese. O le a o le ta ua tau sanga o e eiso na mafuanga fo i lea ai o le a tatou aluloa tatou po kalame ia ma tuatu fo i la sunga mo nisi o fesili ina ia whapena fo i o na mai mo mai le atu nuu. Ia o leo le au tam fo e whamtatala atu nisi o whawhita uli matu langa fo i lele e ao o na lato sila fia i le tūlanga fo i o la business. Ai o au o ro no fo nei vai isu i le a inga leo si o tina ia o ro o le tamao lo tina e mai puapua. Ia o le tūlanga lo o iai mātou nei ia ele to tele a mātou e to laiti mātou ma le a inga. Ia temne fo i e le whai aina tā ua o le 5. O le tūlanga la le nā e iai. Ia o lo grandfather o le awhasia mani a tonu fo o nai mai mo mai nisi o le mātou a inga. Ia o le mixa ko le plato o le malo fo i lea inga ia a pena na sila fia ai fo el tato watu ndu. Ia o te fia o mai tu ia lua. Ona it's a part of my German plot. Ia e tūlanga fo i lele soifuanga pa Samoa. Wau te de yola sia mani o lena o la tu i nei Samoa.
il matoa inga la le ole au taala e o sina tala pupu watu nao o lo foi o langa nei va Yesu le inga lo tina ea au tatono le a lota pokalane luana Russell, o lea le tausanga na e mawai nai le whailunga lea o le real estate. Because, you know, or real estate, you've got to get a license. You have to have a license. Ai, ka unga molo license. E le mawhai o na e alu e whai le maketilia ai le eisa o license. O le ale tausanga na mawai, fefo nga e mawai nga mai ai le license. Sa o le ile sa uanga. Ya, mo le si le fia e le tato watu nung. O le tausanga lua aferu se furu. I le masino yulai. Na whapenao na talia alo ia ilo ele official la fona. Le avea yo a uma agent po o tangata po ia e whaata watu whanua. Ea, o se, ma avea ai fo ia o se tangata bua mua fo i lele e whaata watu whanua e ia o mana ongo whapitoa. Ea, ma nisi lava tūlanga. Ea, le me mua lava luana e le lava stangata e le teite ia alu e whaise mea o na o le afo. O le kawhawhau asa wawhai. Ele ai o tātou lava e tofu tātou ma le experience ma le malama vo i lele ma le knowledge ma le skills e whatino ele ngaluenga na pau lava le mea tāua e na ia tilo mai le to tele o le atunu o lo whatino le ngaluenga e tutusa lava fo i ma isi tangata la ele ai o lātou mana onga whapito le temil nei o le ai pe yo le be ai la o matangata mua yo te doi ele ta ua po ye mua o ye lo na dua o ye lo na fa o ye lo na tolu mai e ta ua lava le mele o le take action ai me ma ave a to ye lo a to ina ye fa pe na fa tino ile ngalwenga ai o le ofisa yo la fona o la to na approve ina le afo le be ai lo uma tangata fai business fa pe ona o le latou tilo ono o lava le tomai ma le silafia i le faatinoina ona galuega ea na lana amai ai loa le latou faatagaga ea maoi nei foi sa moa e lē tutusa ma le faiga lē fai ai fafope o niusila ma australia e iai ia vaega tutusa e iai foi ia vaega ese ai o le mea o te fia taʻua aluana ona iai nisi o le atunuu faapena ona anaʻi mai ma fesili mai foʻi lea ia tulaga o latou loan ia e taufai nei ma o le vaega la lea o te fia faamalamalama atu le atunuu e tatau lava ona e agaʻi e te fesiligia le bank pe taliaina saulogi pe leai ona o se tasi lea o faafitauli o loo o feagai nei ma i le vaitemi lenei ona ua mata na o mai tagata ma nisi foʻi le mamalu o le atunuu ma fai mai ea sei faaogā le fanua lea o le owner o le tamata le onaga le fagua e fai ai saʻulonu ona o tago le nono mai le tupe ona ave leʻi ai foʻi lele e faatau ai le fanua mo le silafia la le tatou atunuu e lē mafai ona tupu se tulaga faapea ona o mea uma e uia mai a te au a fai lau te faia le tulaga o le a tuaʻia ai ma aʻu le agent e pei o lau tali atu nai lau fesili luana Russell ona o le tūlanga le kafso ka inga kau le la longa kuai lau whamakalanga e se maanga i o lau whamakalanga wai e ko a kele fo ka ngaka ia la learn mai ai wa o le kele o ka koi Samoa e le lopo fea a alu i ai e fai mai ese loan e mawai se whanua fai mai ese loan e mawai se whale fou e ese fo le maanga i o lau saungoanga le nga le loa aku le kaini le nga koe mau aku le kaini muni a langa o ka connection but e koe o koe fo iskapa kakanguangan ngai ku ai e ka koe fo ia ku le kaimi nga maka mai ai lau nga maka mai ai le kaimi nga maua mai ai lau what is it lau lai singe
Wa ke loa nga ia se whawhainga ka mai le ofisa. Inga ua e laku le ia because sometimes e wa ai la ko i le kangaka i le pola ko kangaka mela nga le ngo fa ya ko ai singa whawhainga ka fu ngale i le kai minga e whafso ka ia kwa yo o ele wa e fia real estate agent. O le tūlanga lea luana, o le tilo foi a le li pule manamtanga alwenga. Ia, e le ai lava se tūlanga na tau whawheneta ai, pau lava tūlanga o na ifesili lava na au mai o tūlanga na lai o na tau whawheneta, la ana solonga le ia mea uma, wane lau whawsili. Mangaya, Russell, I say ngay makakao le real estate because all the real estate is Samoa. As a real estate agent, if rare is Samoa. Very rare is Samoa. I say ay se tasyo to nga yai ile matatale. Bon pafsilia la sungalwan. Ele ai. So ele se sore mato wa ina ele matata masalo e paula va anga i luma le olanga ma o tamafofonga foi pole ale le pisinisi tala fe ngai le malota to maila ai ma tanga va en waile tu ma we se mese tasi le olanga nei ya ole ala na o fit filia i ole real estate ina ia fa pena ona avea ma tuaina pisinisi foi le o te fia ia ma tau mawhai ina ia tini la wal wha moe lea. Russell o ala ni tatano ai fo ia ulo whafonga le atunu o ala ni whaafita uli. Sa fia ngai mama o ile amatanga o le pisinisi. Ai mai se lava le ole mana o nga whaapitoa o lo MY. Because with this business, e ka kaunga e iai le showing on fale. Showing on fale lau clients. Ia o fo ilai tangata o lo mana ai whaatau. Mai fale ka kau fo ilanga e fisosoani clients ngei. E ave clients ngei. E show ai fo le fale pe mana o mia e whaatau. O ala ni whaafita uli sa fia ngai ma oe ile amatanga. Ai mai se fo ilan kai mingei. Ole amatanga mua lava luan. Ele fai ngofie fo ilele ona tūlanga leo te alu e tau whaamatamata le mamalu fo i ole atu nuu ile whanua whaatala noa lato konkalake ma tūlanga whapena. Ia ai fonga le whaatatanuanga lea. Ia wakoe alu le paia fo ilele wasui mai le kali e whamese i o a whese approve le loan o nisi fo i o taimi. Ia e fiu e whaatalitali le loan ona e lua vaenga le real estate moro si le fia o le cash ma le loan Russell o whamole le malu lau mai moa ai se so ta inga o lo o nga e comment i whala i lalo wa ona e comment i whala i lalo wa le kau le lalo ngaku o Russell. I think it's a connection from Samoa le i ka ua. Ia ai alu pela sa noanga Russell a fa pea like ko iai se si connect o nga koe longa kule ole au mai moa ko fa alongo ko fa fonga I follow iai se bad reception ia o nga comment if la I lalo e makelo aku ai. Yeah, Russell, I apologize if ka fia ko ia go ahead. Ole tulanga na pe ona yailu ana ona ole tele lava malu la tunu ese la tutali onisi fo ia taimi e titilo fo ila to le papita u di leo te fena ni ma u te pe ole felwa no fo fata vale fo ia yo le tulanga la le na fainga tai tele la le real estate ia ai malo ia ta itale on sa I fo ile iso se taimi ai fatino ela tanga luenga ona ia ile upu fo ile tatou e sa o lava le client sa o fo le customers e ona na o fo ile ina ia e ki nga ru ngana lo ai
ai kampai lava ia kaudia o lele ia ingo le o masai ta sa o le sa noanga ole vaenga la le na fo lele ole vaenga le sa ta o mo wana le sa o fa ya tu ai fo lele ile tulaga lea o tagata ia mana na o faia latou lou ni lugo o fanua o le ouna o te iloa e a'u o se tulaga fo'i lele faiga tatele ona i lē mafai ona sau lea fo'i le paea mana'o e fai sona sana lou ni luga o le fanua o le ouna o tula nei e fo'i le no le mea e le mafai ona watu le fanua le una fai e se lona ale mamalu le atunu ona to tele lava le mamalu le atunu o lo after mai foi le fanua le ma o le tulaga lea e iai foi manuga nei iai nisi faapitauli e lia e mai ai le tulaga le faatinoina o louna o tatou tagata foi o loo mananao e fanua so o le mea la lenā e tau faafaigatā ai la tulaga le pe ona valaau mai ai nisi o le mamalu o le atunuu foi lele pe mafai ona fainia latou loan i luga o le fanua o le tagata o loo ogā tagua ia e lē mafai e le toe tupu le tulaga lenā le vaitemi nei ona uma tauina e te lē lava le faafitauli o loo saufa'i mai ai tua pe o le mea lenā mo le nofo silafia le tatou atunuu foi lele iai foi la sesi e fia faisana lona e tatau ona iai se faatagaga mai le bank po ua e fa'ailoa mai foi e le bank o la ua iai se faatagaga totino iā te oe foi lea e fai ai laulona ina ia aua nei i alu ai lo'u taimi o le tele ana o le taimi nei ia ua tele o le taimi mai mau ona o le faamatamata atu ae mo i fogo poe sola le client ia wa Russell ngai ke loa fo ia le profession lea o le profession lea paid by commission these profession lea paid by commission sau foi la commission fika ko ai la commission vavenga e faakau le fale sau commission ke le ai fika ko ai la ai kango la divide la kai mile walu it's worth it. It's well worth it. Umi nga ko whakaamilo milo. E ile kai me sawon commission wale fe kaui mar kai mile al we sa ole le ala so no raso. Ole kai mine luana matua si lo lava no tulanga po fama. Yeah. Ina si lo tele te mine ono le olo a fia le lo tato lalo langi fo ile fama ile covid. Ia watuai na mau atu tua viti se i tātou titilo po le atu langa le iai o le tele lava nao pisinisi se tia fo ia o le au ngā fo i leo o le whapa o e tātou whainga malo fo o lo o iai nei o le luas furu pase nei o le tele au na ngā le malo i meta itas ona o lea la maunga e matsuswani mo pisinisi tau atia e nei so te le lava la lona le o le tulaga o faine tatou faiga malo fo ia ai se pasia tala tupe ona baua le tulaga pena o ke le o follow up ke le ile kako ile whainga malo folk ile mele kupungei a Samoa and I apologize o le kelo loka PCA ale ala wo whaalongo aku le 20% ne wa kele ngā o le ale 20% lea o le wo se discount lea po se if you don't mind me asking o le wa pa u lalo le tele o nanga ale tatou malo ia ole kusa fa upule tala o tamawa inga le wo ia tusa le fatua include tai matangata la tele ile fatino ino matafa yo ia al telo mtanga lwenga malo so wal tulanga la na fo le wala ve atu ma to le o pe pisinisi ta watia ma te mana tua le si vai termina mata le no ai male mal pule fa tonu fo mtanga lwenga o sinam te mai ta o le lato tala ele yo le wo umana lato levo ina pisinisi nei ya ila pisinisi mai pisinisi ile levo pisinisi te tele o fa yat
Patula mala utala fatala udah helele luan. Ya ako wo ngito kikilo ila account. Nga o mela ya ko kikiala po. O koe kikia o le kaimi wale fa popo le mal kasi le makanga ia time male ongolo ola ia very well said le pai mai candy for 4 about sse wa muli ta fili malo fatasi mai ia mai very well said very well said very well said Russell. O le sila fesili le alinga e sa ngoa mai me kaulaunia a me ka fangua ba ke loling e sa ngoa mai fa mai e sa ia ia la fai ka ma fai le lo ni lunga o le fangua la pai you know that's against the law against the law le me nga o le mea la le se ilonga i lo suafa i lunga o le fangua ko a mawhai o ngā whai se loan. Ai mga kua la oe, that's the law. Le law ngai so se aku ngu lava e le mawhai o ngā e whai se loan i lunga o le fangua o la whai, o la pai o le kele la kakukaki kilo la i fangua wha ale anga nu. E yaingi loan e maua me sili le whaafonga mai le aku ngu fo inga le o inga i fo ia wa le o ke fia i loa nga mea la i o whangua whaaleanga ngu mangkua la o mai la i mea i o whangua whaaleanga nu e le ko akasi se ka ngaka e o ninga e lalo le baba ainga matai pulenga nga ainga o le se strategies o le se whainga iei pe whaapea la o kia laku whaapea Russell e le fangua lo ainga lai o sa faka e mawhai nga whai e se loan e se service whapenga Russell e whai se loan pe whape ko ke le aka ngaka lai kon fangua including myself Olo manino ale tu la fono aruan o le tu la fono lava i tonu Samoa ea ele mawhai o na make kia tātou whanua fo i customary land whanua whalanga nuu se banga ai freehold land po fanua umia sa loto tangata so o tu langa ele mafai o lo ta tia le ya tu la fono no moria el tangata na te fai le tu langa o lo ya fo ya fa fanua fo ye fa matala mai ai o le fanua fa langa nu o le fanua umia sa loto apa upu panua umesa roto itu atu ya fia malu tonu ale santu lang fa pena tono winga o lo mayo yo le lei maya ese a mea to tino lo ainga ese foi mea to tino e umia e o lava lima per tu langa na wana ngai sa nguanga Russell o e iai last service fo ingale kakarango ai fo bo ke do ko inga pokalame fa bea e kele nga o inga ka ko ai mesi foi la u ia le kele ngo fia la ko fa causa o fangua se o fangua Samoa e iai service fo ingale I know ese Mayale real estate ese le loan ese me ka residential loan ese me ka residential loan fa ka we fangua fa ka we foi fale e ese service la fa penga e connect ai oe e iai e fa pe la wa e wo manga o mia se loan e fa ka we so fangua po so fale e service fa penga ka ko lo we ngi Samoa o le tūlanga le na e te anga isa o ha tangata i e whailanga i a long e le o tatia mai pe e rau whatatia mai whapena pe i se service fo le kusa uma tangata whai long i le anga i atu le ana i whantupe o e whai ala tau loan po whai lava e te anga i e tu sai mana whisili luana kusa e alu al tangata ia fai langa ia long ni lunga o langa kupe wae o lo fata oto fo ile o lo o ia la fua fata oto ai a fa pe o e te lela o tu pe ia na fua le bank cloud loan e tau na fai mai fa matu mai na ia ma fai ona fa ata wa fa nua le so o le mena le tu punei e tata wat no one Russell wa makua mengi real estate agents I connect for la loan agents a fa pela e vili mai e vili ya ku mary nga nge ya oe Russell
O le fia fai sa o loan e whaakawa sa o fale pa i o ele la real estate agents e iei la sa connection o oe ma loan agents la ia. Well, whai ana wā ngai le bank mau whatanoa, ele mta upu ina ia lato whai doa, mai me taone whai. Ona, o avea leo le tala le nā ile foi o lo mana o se whanua. Mare mamalu whai tato watu nu o lo mana o se whanua. Tusa o te tala noa lava i le bank. O mea umau te ngai le bank a patino po le nadwe. O le meta ua ia sila fia le atunu. Ia saulo ia. O le taua o le ia yo le lo ia. Ina ia wha amao ni ai tūlanga wha al tūlafunu. Ia e tusala whai pea batula lo ia se soania. Ia o le mea tatu doa. E ala na whai le lo ia ina ia puipu ia mai e ni tūlanga wha la tua fwoi le ono alia e mai stem mulbuni. Ia e peo la sa o le lei al sa noanga wa o le kele a le ka ki whaalongo aku i le fai o le ingoa le o i le ofisa o whamasingonga i mea la ia kau whangua ia ka kaualanga iai a le ai sa la sau attorney e maua fo i le au nanga mai o ia Russell nga ke whaongaanga fo i langa attorney right Russell? Real estate attorney. O le vaenga wa ulawe tala tuluana. O le vaenga e tauna o whamanatu i le isi tatotu. E le mamalu o le atunu na bala au marivai aso den teni. Whai mai o te alwe su e mai le una o whanua e watu ia la tu e whatau sa o whanua. Pamole mole, ele o la vea tu langa na i le au nganga wha real estate. O au sui fa upule tu ina tangata ia wa sui va ia le owner fanua po se tulanga fa pena ai le faila na warusa ilia tu ya te ole ona le ayo le tulanga lava yo mea wa mai ona fa tio male ona ma tu mai faila na tala ma saini ni so fenga inga ena ya fa pena ona ma yo le yo a ulo fa mo na sui va ia awa nga yo mela tupu pa fia nga isa o al tangata su ele ona le la loa ya ole tulanga e o ye ya ole nga i dola si ona na tula fono ata yo ele na le nga fatino ina le tulanga Russell o le ale ka kikilo ai fo i lau pisinisi well done I call o pulo ya o Russell with your disability ile manaonga whaapitoa ele a bea le na ma seu e ka ofi ai o e te tala lau pisinisi ele a bea le na ma mea e ka ofi ai o e ilo passion le me ka real estate so Russell o fela o fe mawai o ele malo le atunu pe a fa be fia fa so ka iaku o lai ai se penga ta fa ilangi e fa ta ia kwai fo yo me ka Facebook e ese website e ese telefoni e ai la o Facebook nga o fa ingor commission se o Samoa e fa yo na ye lunga no malu ta to nu o le temi nei ele ese website o na tulanga fo le fatwa mata ia o le fo silo ia ia i lava la tulanga na fo le al tolo tu lalo na mata ia i mea o lo ia ma tau no fie e na ia fa pena na avatu ile au nganga fo ile atu commission sales Samoa ia e uma share ku lunga ka ko link pe fa pe mana mia fa tau so fale fa tau mai so fale fa tau watu lo fanua pe fa tau mai fo so fanua o le au nanga le na a Russell mea ka real estate ai e ka o le commission sales Samoa ngai lunga Facebook o le ale nu mera mawai oi a Russell just in case e se fifta so tai atu oi ola unu mela mawai ya o le fitu lua fa to luiba o lua ea
a wala au mai la nu mela yo la fa do at foi le email o le isi mea fou leo te tanga i mo tilo ai fo il tato watu no uli nei foi tani o le tūlanga leo wala tau fisilingia e se foi ona o mai e mana na o ila au nga ai la te tau mawhai lawa i o la tau fisilingia pe fia la commission mo tau sida fia e lei lava ma whaitata inga lao le lo ia o le lo ia a nga ia tu ia e le mawhai ona e fisilingia le afo le pide lo ia te a ka umai e lo ia landa pide so fa pena foi la le itene le fai foi ona o fai lo atu le afo le commission ona ole o me na ia is like a secret foi le ile tuai na foi I au nganga le ia ma to ne awa empire no foi at o le tūlanga lea le tauna uia o to tele o tangata fa pena foi le wai foi ai si wa la to tau fai la ke take advantage foi le lo disability moni lava le upu fa sa mo foi le ia ele vale uma vale se tu lo se malo Russell ai sao le ia wa a fole nga ko sila fia inga Samoa e mai se lava la ko sa la ke sila fia inga le mele le professional o le real estate ele se nga duenga fai ngo fie awa e ke fafso ka inga le ona e mai se foi ave la vainga fa maka pe manga o mia ai a fia se fulu ala fale ave nge kanga ka ai de manga awai that's a lot of work o le kelo kai ni le alu malo au nanga so commission is well paid or commission e au nga a le leian commission le pay o le lei foi nga le au nanga mafia au na tu foi raso e fai wa foi o a foi ngo raso ke loa o ka kaimi wa uki o le fesili le la vaku o le asa fautu wanga I whanau te wati a e Samoa o ar kaimi ngei o lo mafau po le al ko inga passion e aluai ai a whaakusa ku malo disability ngai ai. Ele ia vea lo disability e ka ofi ai lo passion e ka ofi ai se mea lo e mangao. The gift from God ngai a oi. Ai o le kele o kupulanga o lo o mai mal excuse. Kele le excuse. Fea ele ia se excuse a Russell. His disability didn't stop him from achieving his goal. Russell olea sa fautuanga I tupulanga o tawatia Samoa. Ola o fautuanga la vai tupulanga. Ole ola le tau te ola ole ele tu maue e fai aso le ola le tau te ola ma ele tu maua I pea ma ele lava se so tātou na whanau mai ele whanau mai ma se tāleni e te tau lava na iei sau tāleni na e ola mai maoi ai foi le wha moe o le o langa mau te tatumi e le ma whai ona le tau nu so se wha moe e tau nu upe a whapea e abe a toa lo loto a whau tuanga tupulanga o le ola o lo tātou whiola ai ia wha o nāta tau ma tātou wha atino hoi lele ia tau se eo tātou ma inga ia ma whai e se mea o lo tātou mana o I pētā lahi lau tana vi ia le li I ma tau ma whai ina ia e au sia lo wha moe wa te leo tātou e whai excuse hoi lele ka le lava o le upu lava ia le tuspa ia le menol pai e tilo ai le loi le loi le Well said, Russell. Langa la le na fo ilele ele maua sa mea pa fai e fai mai moe ia ele lo full time le kele o kaimi aba wasa o kaimi ke ko mai pe ngale kasiaso ia le foi wa e bala au mai tuana ia la so malo lo le ia ma tu le sto na ia le te la lo le unu ngai ia ma lu lo le unu le fai e tuanta po kala mea matata tala no ha foi nei tu la le
o le auli. E Russell ma ngai ai o le whaukuanga. Makarangoa malo kuanga ngea. I think it was 3 weeks ago, po ko vai aso kaluai. Wale alo whainga ruenga. Wale alo whainga ruenga o whai mai leanga pei o whai aku whaalongo mai o tama. Ngai ke ilo le leia o le slow pisingisi o ngā le kōwiki wale aingi kurisi o aku Samoa. O le ame wa e kantangi mai e vai au le whapai e le whai mai le upura kusi. Worse than infidel. Worse mga kangaka o le kangaka e le kausia longa inga. Worse i le kangaka e le karikongu i le ali. Ia malo fa manga ia le whaukuanga Russell. Le la aku waku la bangoa lea e whai mai ai sau upu muli. Pe iai fo nisi whautuanga o mai se fo mea ka real estate. Whapsio ka ia kue ka ngaka po lela aku waku la mga muli le ia e Russell langa le o pasir kakai. Ia whaftai na mamone avanoa. Ia whaftai atu fo i le tato watunu le mai mua le nipo kalame. Ia tantonu o la lava se o se whaamatalanga o whai atu ne ia so ia. Ia fo ia tau male di. La fo ia inu le ainga. Ai mangalo ainga ia te oe so le anga ma. Se tūlanga o se whaamatalanga fo whai atu. Ia mo le temile nei ia. Ia se mana o se whanua o lo ua wanoa lava se taime tali la o telefoni. Ia o la umumera o le fitu lua whāto iwa o lua. Ia lo fatu fo ina i wou mai masani so se tafa o le laro langi. Ia whaftai lava i le taulango mai le tele o taimi a tonu e. Ia se taime tato whilo ai. Pe a tatala tato poda ono le temile ia. O lo whaisina maa losi tele o le wha mai ina i Europa ma Amerika. Ia ele fatu salia foi Amerika matunu tele. Ili stato tamai atunu o Samoa. Ia ne te ua tasi alsa o wha mai ia e malepe a tole lua afe population ne ia ne. Lua se lau afe monte. Malo Russell ia ngā ko whaafonga mai i le saunoanga ale sunga ia Russell e maubanga ia le numera le o le fitu lua whātolu iwa o lua fitu lua whātolu iwa o lua e lunga o le e maise fo'i o le Facebook page lea e ka o le Commission Seo Samoa le uma ukango share kui lunga kako i tūlau e ka o le Commission Seo Samoa le la whaalaku ai lunga le kako le iku lau lea Russell. Pea e fia mana o mia se whaatawina mai fo i o whanua, po se whale fo i whaatawina atu pe whaatawina mai fo. Awa e le leia lo champ i kuainga e lo champ i le pea e fia manga o se kuainga whangua po se whale. Awa e malama le lei. Wa e malama le lei po a protocols e kaunga uia i o Russell la he e professional i mea ka real estate. Ia an fasili ia e maua lava Russell dunga o langa ki fongi po le Commission Seo Samoa ai a baku lava le whaakai whakasi mai o kou malava lo whakasi mai ngei kula o le aso ia ai mai se lava o Russell whawhitai lava thank you for your wisdom. Whawhitai lava mo lau saunoanga mau whautuanga ai e iai se taimi o luma e koe sau fo i Russell. E koe sau fo i Russell e koe whaawau kako whaatanoanga o ngan kako kaimi moki uki ai ia whaatasi pele tua i lau ngā luenga Russell a vea oe ma whaataitainga. A vea pea oe ma whaataitainga. A vea pea oe ma whaataitainga o i la tau o lo o maua i mana o ngā whaapitoa. Ia ai mai se fo I la kou ele mauangi mana o ngā whapitoa. O lo o ngofo ma excuses. Russell. Whawhikai lava, whawhikai for your wisdom. Whawhikai lava. Ia, manuia le aso o tutoe. Ia manuia fo ila sao le ali o lau tato fofua atu iai. Ia, wale lake. Papela fo stato atunu. Ia, whasoi fo aina Russell.